You know, in America, every 5 years, they change the president, they change president, they bring a new president. So you know that. But if you stay there and you don't want election every time, you are just forcing people to go to war. Because since they took Dr. Riek Machar there, what happened? You continue paying Uganda a lot of money. And Uganda is so busy killing people because he's a killer man. You pay them a lot of money. You pay them our resources to go and kill Nuer. And you continue until IO now want to fight with you. You know, IO, they're already silent for long time. And you continue killing their children in their villages. You pay Uganda government, you pay them a lot of money so that they can take helicopters to go and fight the villages people. You don't want to solve the problem in Juba. And Dr. Riek Machar is with you guys there. What involved the helicopters for Uganda to go and kill civilians? Nuer only. And you say that we are brothers. Do you think we are brothers? We are not brothers. And when you see us talking, those people who are dying there in the villages, they are our family. Nuer. They are our family. We cannot be silent. Even if you don't know English, you need to talk. You know Arabic, you need to talk. We need to talk, guys. Because why? Do you know we want to talk to Salva Kiir? Salva Kiir have got all our resources. Gold, diamond, everything. Salva Kiir have got a lot of money. And he is willing to delete Nuer, civilians and soldiers. And you guys, you are the one who divide us, not us. Not us. Because, you know, my point is, if you arrested Dr. Riek Machar, what involved Uganda to go and kill people, taking helicopters everywhere? Why? Do you think that we are going to be family? And why are you guys mentioning the thing that already passed? Because we know, long time ago, you know, Dinka and Nuer, they used to fight. You can't bring that one and then you said we'll be leading you while you have our own resources. South Sudan is ours. It's not for anyone. It's ours. But don't even mention that you guys, you have a power. You don't have a power. You only use our resources. Unity State have got a lot of oil and also an Upper Nile. So you know us. And our men, a lot of them, they contribute when they were fighting with Arab. So you know what is happening. And now that you brainwash some of Nuer. When you guys, you go and you destroy Unity State with Torboro. So you know Torboro. So you destroy Unity State several times. People, they keep quiet. So you guys, you know the meeting that you guys are doing every time. You do meeting, only Dinkas alone. Leaders of Dinkas, they do meeting alone. You don't want to involve other tribe. And then you want us to lead us in that way. So today, you see us, we are like your enemy. Who is enemy to you? It's because you don't want people, you don't want to divide the thing equally. The position, you know. And after that, you see, if you go to Unity State, which is my place now, there's no good hospital, and there's no what is called, the road are very bad. There's no school. All this.
And you want us, you know, you are catching those young boy. You put them to be soldiers every time. You use our children so that they can go to war. And you don't want us to talk. We will be talking. Will be talking, and everybody will know. Because you cannot lead us. We don't want Salva Kiir anymore. Like me, I don't want Salva Kiir. I don't want Salva Kiir. Because Salva Kiir is playing with us, is playing with our people. Soldiers are dying, and children are dying. We don't have a good life. We don't have a good life at this time. And we will be saying that we don't want Salva Kiir. Because you already lead us. And many people, they die, and you use us. You brainwash some of leaders, our Nuer. You tell them, go and destroy your own land. You pay them money. And then after that, you arrested some of them, you are still killing them. And you still threatening us also. You don't want us even to sing in that country. It's only Dinka that are singing. We don't enjoy anything in that country. So we'll be talking, even if we are there, we'll be talking everywhere. We will not be keeping quiet. Okay? So we don't want Salva Kiir. Because if Salva Kiir want to lead us today, why is paying Uganda's paying a lot of money and bombing us everywhere, near area? They are being bombed. You know? And you want us to keep quiet. For how long? So let me tell you guys. If you keep quiet, you know Salva Kiir will destroy you and will delete you Nuer. You need to protect yourself. I'm an artist. I'm the voice of the voiceless. I know what is going on there. I know some of our leaders, they are in Juba, but they are being silent because they don't have money to go or to say anything. You know, to say anything. We cannot be slaves. South Sudan is ours, and South Sudan, you guys, you cannot bring South Sudan, and today you want to lead us. You said, yes, we have a power. You don't have power. You use our resources, and people giving them money, bribing them, so that they can kill us. And you want us to be smile. You want us to be silent. You want us to be keeping quiet. Never. Never. We will not be keeping quiet. We are not happy even if we are in different countries. And we'll be talking every day and night. Because now our people, they are dying day and night. Okay? So now you guys, you pay a lot of different soldiers. They come from different where. And different places. And now they go to Bur, you know, to go and attack Low Burshore there. And then again, and you already destroyed Pagak. So you know Pagak. And everybody seeing. People, they are seeing. So, you know, in different countries, there are so many problems. But you don't keep quiet. Talk and fight. Protect your women. Protect your children. Protect them. If you don't protect them, you know. Salva Kiir was very clever. Salva Kiir was so very clever. So he was brainwashing you guys, go and destroy your own land, and you cannot even realize. Now, this is the time now you are realize. You realize now, after it is just like too late, you know. You realize, and after they catch all the soldiers, they caught them, and they are using them so that they can come and kill you. Even our brothers also, they are still there. They are soldiers in Juba. They will be going and killing Nuer. This is Nuer, Nuer in this side with Salva Kiir, and then the other Nuer. So you guys, when you are dying, who is the loser? The loser are us, South Sudanese, Nuer. Because you need to talk to your brother. If your brother in Juba, you need to call them. Tell them don't involve. Because you go and fight with your brother in Nasser, you go and fight with your brother in Launwer, you go and fight with your brother in Bentiu, you are only Nuer. So Salva Kiir will not think about that. They are doing their own business. They have money in Dubai. They have money, and they even stole money in different bank. So you guys, you want us to be keeping quiet. Let me tell you guys. Don't say that you defeat Nuer. It's because you use a lot of money from the bank. All people money.
who stolen the money? You guys. And you want to lead us. If Salva Kiir want to lead us, you cannot lead us to kill Nuer every time, continue paying a lot of money to Uganda, paying a lot of money. And you, Uganda, go to your country and fix it. Go to your country and fix your country. You have your own war. You have your own problem, you, Uganda. Go and fix your own country. Leave us alone. Leave our country, leave South Sudan alone. Let your soldiers to go back. Let your soldiers to go back. You have your own problem. And you did not fix it. And you are coming to South Sudan to fix the problem of South Sudan. Leave us alone. Go back. Go back. Do you know now? Nuer, now they are dying because of you, Uganda. Because you need money. You need money to kill us. That's the business. That is the business that you are doing. And we are not happy. We cannot be happy because we are losing our family. We are losing our family. You are just, Uganda, they just only want money. They just need money. أنا بقول لكم يا ناس Salva Kiir لو كان داير يكون رئيس Salva Kiir لو كان داير يكون رئيس يحب الناس كله Salva Kiir وكذب للناس كله بيقول نوير كده نوير كده نوير كده الدكتور ريك مشار خلاص قبضه قاعد في سجن هو قاعد في سجن ليه بيشيل القروش وبدي للناس تاني عشان يجي يشاكل ويتو قاعدين يقتلوا نوير الدكتور ريك مشار قاعد معاكم بلم اليوغندا بمشي بقتل النوير ده شنو بمشي بقتل يا النوير ده شنو عشان شنو عشان قلوبكم كبير قلوبكم دايرين تكون رئيس وده يكون الجيش الكماندر بتاع الجيش والزول بتاع قروش ويتو قلتا نحن ما دايرين نوير يكون عنده كرسي عشان انتو خايفين بانه نوير قتلوا كتير يس قتلوا كتير النوير قتلوا كتير لأن النوير لو كان ما قتلوا كتير ليه النوير ما يمشي كرسي عشان انتو عارفين بانه نوير قتلوا كتير انتو خايفين بانه نوير لو كان بقى الليدر بكره نحن بنكون كيف وانتو لسه قاعدين تقتل انتو لو كان عارفين بانه القتل كعب ليه ما وقفتوا الدكتور يوم مشار قاعد معاكم ليه انتو ما وقفتوا القتل لو كان انتو دايرين دكتور يوم مشار قاعد معاكم البلم الناس تمشي تقتل الشعب بس عشان انتو دايرين شنو دايرين تمسح النوير ده كله تمسح النوير قبضته وكذبت للناس تقول نحن كده ده كذب ساكت ويتنا يا نوير اقول لكم لو كنت قاعد في جوبا يا اخوي وانت شايف اخوك بقتله ولا تمشي تقتل اخوك ما تمشي هناك اخير امشي لاهلك خلي اي زول يمشي في بلده نحن دير ما دايرين سلفا كير ما دايرين سلفا كير ما دايرينه وإنتو ديل لو كان دايرين سلفا كير خلينا نحن نمشي لتري ريجون خلينا نمشي لتري ريجون لأنه ده بلد بتاعنا كلنا ورئيس لو كان بقتلنا كل يوم بالطيارات خليه يكون الرئيس بتاعكم نحن ما دايرين سلفة الدم كبا كتير والعسنة ده ما نور يا برام بموت برام شلوك بموت لا أنا شلوك دفع له قروش الشلوك بموت وباقي القبائل البسكت لأن أي قبيلة الخايف بشيء بلم يال بتان في الشوارع بلموكم بضموكم بقبضوكم في أي شوارع بخطوكم في الجيش الجن بتاعك بموت لو كنت خايف أسكت هناك وتخوف تقعد وما في أكل ما في قروش الدنيا بتشوفكم كلكم ولو كان الراجل قوي بموت في بلده وبشوف الأهله ما بعمل حاجة كاب ونحن نحن قاعدين نتكلم لأن نحن الأهل بتاعنا اللي بموتوا كل يوم عرفت اللي كل يوم اللي بعملوا بوم ليوغندا ده اللي بيعمل بوم ده بس داير قروش السلفا كير ده ما ليدر بتاع سلام سلفا كير ده ليدر بتاع موت ده ما ليدر بتاع سلام ما بلمنا
سلفاكير ما بخلينا نمشي قدام. سلفاكير ما بخلينا نمشي قدام. يا موت كل يوم انتوا بتكوروا ونحن بنكوروا. انتوا ديل قاعدين تمشي في محل النوير، نوير القاعدين يقعد في محل بتاعهم، وانتوا قاعدين تمشي في بلدهم، قاعدين تمشي في الاريا بتاعهم، تمشي تعمل لهم اتاك عشان تمشي تقتل، وانتوا دايرين نحن نسكت. نسكت نسكت نحن نسكت. نحن ما دايرين سلفاكير. نحن سكننا بل سنين كتير. انا اول مره يا وانا اقول انا ما داير سلفاكير. الليله ده انا ما داير سلفاكير. الليله ده انا فنان يروج ده انا ما داير سلفاكير. لان شنو؟ الموت ماشي لكل محل. وانا اوريكم يا الناس اللي بعرفون عربي، انا اتكلمت بالعربي عشان اي زول يسمع. انا قلبي ده ما عندي قبليه. قلبي ده انا ما عندي قبليه، لكن اوريكم في جيش كتير ماشي لبور هناك عشان يمشي يشاكل مع لو نوير ده براو. تاني في جيش كتير ماشي يمشي يشاكل في يونت ستيت بتم. تاني في جيش كتير ماشي يشاكل هنا في لوكوتوريا. يعني السلفة قال شنو؟ سلفاكير قال شنو؟ خلي الناس كلهم يشاكل. خلي الناس يشاكل وانا نتكلم عشان بعدين الشكل ده هسه قاعد يستمر. واي زول بكورك، المرة بسكت تكورك، الزول بتكلم خليه يتكلم، تتكلم باي لغه. نحن ما بنسكت. نسكت ليه؟ نحن نقول خلينا نقول ما دايرين سلفاكير. ما دايرين سلفاكير. لما نحن نقول ما دايرين سلفاكير، الزول اللي عدى السلطه ليوغندا، اللي عدى السلطه لكير بنزل الدنيا ده، بنزل الناس ديل. هم ما بمشي اي محل. الباسبورتات بتاعهم ديل ما بمشي اي محل. ما بطلب السلاح، ما بطلب كل من التانك وور ده، ما بطلب ما بمشي اي محل. لانه لما تتكلم كل يوم تتكلم في اللايف فيديو، شال الرئيس بيقول له ما تمشي لانه البلد بتاعك في الشكل. بيقولوا البلد بتاعك في الشكل. الجيش كتير كله اي محل ماشيين يموت، لانه الجيش ديل الماشيين يموت مع الناس. لو نور ديل لسه الدينكا بكورك، لانه هم لو كان ماشي يمشي يقتل لو نور هم بموت سوا. هم اخوان. وانا ما بسكت، انا بستمر بتكلم كل يوم. لان القروش بتاع بلدنا ده، القروش ما قاعدين يدوا للجيش بتاعنا عشان يعمل السلام ويسكت ويستمر للبلد. القروش قاعدين يودوا للحرب، قاعدين يبيعوا a lot of weapon from Uganda. عشان شنو؟ عشان انتوا ديل تقتل بعضكم. شفتوا؟ عشان تقتل بعضكم. انا ما بلوم النوير، لانه الناس قاعدين يمشوا في بلد بتاعكم. والله انتوا اهلي، والناس قاعدين يمشي في بلدكم. الناس بقوم من الجوبة بدو قروش، بدو ويبون، بدو اصلي، بقول له امشي هناك اعمل اتاك. انا ما زول بتاع سياسه، انا فنان. انا ما زول بتاع سياسه، لكن قلبي ده قطع بالجيش القام من الجبهه بالاربات الماشين هناك والماشين في اليونت ستيت. وانتوا يا ناس بتاع يونت ستيت، انتوا اهلي، انتوا قاعدين تسكتوا ناس ماشيين هناك في اتجاه هنا ده بركزال. ودى الجيش كتير ما شاء الله، عشان بعدين بنتي ولو كان في مشاكل والشكل فيه هو بدا حسن يا بدا بين الشعب وبول جام. حسن انتوا قاعدين تقتلوا نفسكم انتوا بنتيو، والدينكا فرحانين، الجفرمنت بيجا فرحان عشان انتوا قاعدين تقتلوا نفسكم. بعدين الشكل بعدين بيجي لما نيجي بلقاكم انتوا كملتوا نفسكم وبتموكم عشان المخ بتاعكم ما شغال. بكذبوكم بالقروش بتاع البلد بتاعكم ده. يا اول بلد قال نحن، قال بلد ده يا الكلام اللي عمر بشير قال شنو؟ قال العشرات ديالهم بمشي بيقتلوا نفوسهم. صحيح كلام صح، كلام صح. مو الناس قاعدين يقتلوا نفوسهم. في منو بشير بودينا قدام؟ ما في الرئيس، ما عند الرئيس ده يا بشوف للبلد بتاعه بس. الارباط بتاع بلدنا يا قاعد يودوه، والنور ديال الا يشاكل قوي عشان تشيل العربيه ده وتدافع لنفسك. نفسك. لو كان ما دافع لنفسك والله بقتلوك. الله ده واحد بقتلوك.
انت لو كان ما دافع لنا بقتل المره بتاعك بقتل الجنة بتاعك ما بخلوك. انا بقول له الف مبروك للايو، لانه شنو قبض الناس وهم خلام ما قتلهم. وزمان بتاع المنجر ده قبض الناس وخلوه وسافره مشى هناك. وطياره بتاع يوغندا خلاكم، طياره بتاع يوغندا خلاكم، طياره بتاع يوغندا ولا بخليكم بالرجال بتاعكم بالرجال بتاعكم بالنساوين بتاعكم بالابغار بتاعكم، ما بخلوهم ما بخليكم. انتوا قاعدين تعافيهم، لكن الجفرمنت بتاع سلفاكير ما بخليكم. وانا بقول لكم الف مبروك شديد لايو، الف مبروك عشان انتوا خليتوا الناس دين يكلموا وقال نحن كده كده، وانتوا خليتوه. والدين كدين البشيل الطيارات ده ما بخلوكم ولا جنة ولا جنة، ما بخليكم. حتى لو كان انا لقوني ما بخلوني. ونقول لكم يا ناس اللي بدو قروش، انت لو كان نوير ما تقتل اخوك. نوير انتهى، ما تقتل اخوك. القروش ده ما بتقدر تعمل بيدك، قروش ما بتقدر تعمل بيدك. انت لو كان ما قوية تكون قوي بالدم اخوك عشان يدو قروش ويلا تقول اخوي قاعد هنا اخوي كده. ها بانيو لا ينور تكون قوي هنا كان تك كور مديدلو، كان تك كور من العبركة كور واد كليوده كسيان كما شاء الله الجيش يكتر يا من شاء الله جيده ناصر شاء موي كناك بور يا موي كنا يونت ستيت ديال موي كنا انا كان غاي كن يا غاي كن شاء موي كنا ko shaka met ne me la jokarana wi ada hashiendu nye nore chi hashien kono da cha jo nyenye run bia nyenye run yende mor pala kor pala gagana wi nyet pala gagana wi kwagne wi ho pala gagana wi mone teka mana ko nan tare maranya ma kodi salvakir cha ne ka dial cha ka chum ne ka dial cha ka chum ikotoria bika roi dien ram michiro ayeran be roi ka roi de ayeran be roi ka roi de ikotoria ramake roi de ba dora mach michiro de bum gano liwna doru ba ngai ko chiliw doru bom dun bum yen wor ko biadun mai jang tel ka bom jang bom dien ko ne resource inti kon kay ngin kon dial ko ya ka gor ka ukin mabar cha gor kan ko biala kom cha lar kan ko yen ko ye cha bu kom ngano ba chos no nori ko bi nor kom lenga jananga tela nor ma biro de poro ker bang mo wala panan ma bumbum cha be ker ko juba panan ma nor wew ba ker mo wala kur ma tilot ba gor kan ko rama mo gego bume ba naga kan tela rama bu wi kom cha lar si rambi kom ka chu ja bia dier ka gar ma char cha pen teredien cha lar kan ko gar ma char ba na kan kwa lim no nogde min ba no ni je enei cha lar kan o ba na kan okay aja kwa na kan kwa na biet ko kontan na liu yen cha materian ko terian ko nagaye gar ma char cha yen re tekel ka je ajara mte ka ter ka je tekel ka je mkwela uja ko bena ko kizre chieni awe kwa ikon wonak we chaw kon wonak we gat kon wonak we ka wonak manok we ka wonak man mandi masakin sil ma jegi yen chomaruno atelo ya we gan ka ngan pastor bay ko ter kor abitamis tele pastor telo ngan ka ngara lo kon ko mala roy komo arway ma banagi ma cha je ling ka ji amni okay ba yi nga yo jinga ngai ka wudu
min bana gor wi mon me lana ge pujen wo salva kir chako je gor malunga bi video share ka bi like malunga je bi gor ni kama tega norwe manene gor ngwam nyini ka je an we ga kona rona me ron ma baye long ka kon dial a jar won ma baye long malela tana tage dan lao kwela par ka tage dan me tem ko korar ka jube ka 2013 liya ma di shi shor cha pena lo liya ma di tem nyam dan sehe ka sha gat kon sha ka ko wo man be jen sheng no ra ko de na ka Australia a jana wala na politic ko we wonang na kon ma chana barwai ka ukide me ukid ma bana tisin bana barar bana roi te lo de ka deng tang te lo de ka nya ket te lo de ka de ma Emmanuel ja te lo de ga de ton te lo de ka ne dialin chai roi ko na me a jen gwa da bardan ngai bara pain kon ngai tru kala biran bi lo de ngai ano doran je te ka liha te ka tin che ko nyan kut tin birwai ka media tin ta lo din cha dong alia tin cha pon din jul kalia ko jin ma jin gan war ka tika jube gwasro na mat chu ja bi dor gor jang ci ka duol la duol ka ci ka nin ka duol ke yellow chala ko da ga gon ka chorunda nan ka yakan nial te ka mane na nial te ka mane na nial ka char ka jo ba ya gor ka sunduk chu ja bi rada diena bi ngas ne raminan te kel ka ji chu ja bi ngas kan dial wo mane bentim mate ka mala lat ka biya wena ne anna me she so an ya roi me chlo de jaz an chlo de jaz lo kanene ne anane min kwala nene na nene kwala nene na re laka min kwala nene na riya min kula loy na jen ka sha lara ka no sha gat kun cha ka be pal anta du kwala te ka pursa ma ton che pursa ma dit ko Uganda jen te ka mu di na kora na kor Uganda ka ma dire mu ler ka na ko Uganda joka kon Uganda e cancer ka Africa ke liude maka jangoro dien tin yin kada nuor cara kon la to cere to no worun encore maka jangoro la tut jana kan tut nuora cere to encore no worun den ero dien ma lungu kel deran yo gune do do dien ko ka yo we mo dan tin ba no gira mati ka jube tin ba pen gi obi nyur chang ka ken kon riaw ko kono ken ko bi janga ba to wi ko am ni siang obi janga ba to wi ko am te la ro te le ko ma bi nyur ma bi no re nyur a changa ne ram te ka jube thank you ke like a changa ne ram te ka jube chelo ano te le ram bi nyur ko wi ko am yang nan tut ka unan be gor be tut ka unan abe ngot moyo kai ka bi a chodo wan ci tut ka ya bi nyur wi kursi ka chang nen ta bande ngai na ye de me nyur wi kursi ka ku ne to wan ku la liu ga ne ne liu ke show ne ne liu ke de mar liu ke liu na ba a wo monen tang innocent la ko jane liu ke ko te ka ko jante ya no ke ne me ke no mo te nyek ken to bombom ta roi na ka media nyek ken to bombom lo to ci ku pay brara tedi biran roi ka ba treten titini ka kante kon gor ban lat wuni kon doran nana dor mo reng long tel me de me dal ko kon dial den wona rar den wona doran den yo tat teke kwa naka je a wi mon ke liude sia kon ne te daw sia kon chan liem dan hotel kon kwor mo gwa
Salva Kiir a kwor ma chila dor marwain min lo lek roi marwain a dor la dor chedeme kom aba wenen batatin wi ko amnesia lakin ma lora kunyal ma ba Salva Kiir be lor an kwor ma kula goro bu wi ko amla kwor jangma chabu wo ko min chibu we ka je e o garma charte kel ka ye garma charte kel ka yen jang ling yen nganango garma char te kel ka ye ma te kel ka ye gor ye na garma char ke gor ye na sha gor ye na pon garma char ke gor ye na sha meda na yela te ka jube la nyes yen ko je ben ka jube gor yen nga nyok mana to gor no bia no real bia ka destroy bia ka delete ginor ma te ka jube goro do mo we ka jirar tat bi ko rew ko ka ton waka jala kana gar ko neti ko ma gwe no bum jang yi ko bum e wo ted ne ni dial ted yoni ka ted moy ni ta ka na won ka til kon ngwa kan ye gor ko ba doran ba da lakin ted gor no ban roye doran ba da o ba doran da ban ta ka president da nordan ban e kwan president magol ban e kwan ci mo Salva Kiir ba nong na rama jadid mo jadid yen nor ban tiem mo wa koy mam ne ye kula ngano wa rabna na biay dak wa rabna wi ada hajen dor salfa wi ada dor salfa mu ya wada ba kula go dor salfa mu ya wada bana kula go ka wa wada ne yen jibtiem biya tawne gar ko bi tawne man kun bi ka tawne pan kun biya run cholo nga kon ra biya run cholo nga kan Salva Kiir no go ye jibtiem Salva Kiir cha koy ben kaye Salva Kiir ye koy gul mano yen Salva Kiir ye koy gul kare me gul si ye run la we gul dorien ke dorien ye tal dul walen didin kay jamal barkazal didin min wong ne dialtin ma ci wutin bayu ciang na gek dorun te ka lungu apanal te ka lungu cha kweng ne ka medan kor cha kweng ne ka medan kor ka shiar dun riz ye nore ma go gan charoy do gor jin wud jang jo dey nong bay nong bi ngo belel chay de no chay be no ante ram go ram no ko ram buoj burwai liame ma liuna ga biran kuide ter a teran kuide an ter na kuide ngan a kuide okay ter na gwadangan la gwadangan ter na dora ter na shienda rama dwal ko ngan ka ngadwal bi ko no agar ma char jen kasigin yin ka jiga gwiro do ngan ka ngan wuda ta ka chul jen ni tere kuidu ro yen wene ran me ayen ready ate ke dun mu biter mu we ko barar bi abi nyon ni nyon mu barar bi jonna me tena kana me tena ran te sigin jin muti ka sigin de te me de lat ka kuidu te ga me de lat ka kuidu ter kuidu ro do brama kuidu ter kor men te ma lat ka jam an ka yang nak loy te de ngan ka cha wudi ya yar jalla la la mu che yong okay che yong la char ne de mari kana lis kon kor ma ba ko le ter todi jin ka jirwaji ma ku wen ma jiran jikan bi sana ka jikan ti kon na nena liu siang ma ne ka chika rwaj ka ram na noji bi pen ram na nang te yar ka Uganda bi yena pen bi wala riama char ram na nang te yar nga ram na nang te yar nga bi wala no riama char na ya dwar ko riama char ter na kuidu min jak ko riama char ba ben ping ke ba yen enjen ko cha gor te ka kwai nora abi kom bana ka video lara jew chako Salva Kiir chako jagor
roi ni ka to gor bi roi ka jam an nya roi me an le nya gor te kon la gor ne mi la roi ka chiran goro ba brar ka la video an le nya gor ma bit ka chi gor ko biro de la rangan ya gor ka chi bi ba la dan gor an chi gor yi gor bi roi ka je ku goro ba bi le lungu rwadu bi le lungu an gor an wuki da dan me ngan ka ngoro gor ta nga pen gor te la gwa mo we ngor ta ma chakal dan wan yi to ko nga tel nga gwa ma gor ka nga tera ma yor yodel gor de pen ka gor dung ti de ya gor ka li pul bala roje nga ba roy ka to garabi ba roy ka to ma bi ay le nga yen na ha ya ke lo je ngar yen ka ring na bang loro bi je wonora dwale wala ba shega ba ngoz ge gud jang jale dong bi jala dong tel ma lare yaman te la ren jang te la ra tel nor ma birwe fone jang bilen na chule bilen na je tel ra ma birwe ka jem cherwe ka yana gor ka yana ita wani ga liu kore akona kon family akona kon gisheng china liu ka na ka garang na me kur garang ma kwela nen te ka bur atukde ka ye kon ko la gwe ka na tukka tom gwe ko na dun ka tom la no ko kon jibitiem so mo wana la no bardan ti la bardan gwanya bardan ti la ko jin nor wew bardan ti kon jeng wa la ma kon dial ba da mor ge ba naru ge ka je ko bana yo pegno bana shi mu je shi biet ta moy biet e wana ka group ni ci abe gwe na ya wenya roi ge na roi na jin ka jibo werbo bu roi bay gwe ba yeta na la gwe ne den to ante lo de ka wuran chala marial galwa nan gor na family de bas mu wete kara mo nga telephone bita family ken dier ka je kor ma bumolong a kor ma bum marial galwa congratulations jin kor ma bum ko roi nan ma ci wirwaji mi wirwaji point la tan gen jom la gor no de kay kor ka ye marial galwa e wudma ala o chang nuore chang tiama ke kor ke de ka tu lo nga roi ma di lo e hero urma bum min de gor ka ye nuore chan gor na rama de nga met de gor na rama kam telephone chieg de gwa ta gat ka tina yi tok ajen gwa de gor so ne ana ye roi ye na lob ye nuor wew ni to ko ne ana ye bia to ken bia ka chien gen wudda angan gol gwa ga ta gat ka tina ye ban pi tel ma cham ke kano ajen gwa gan goro de telephone marial gat ka de gor wun ma bum ajen wur bia nga ne ba fani ba belel ba roi moy je jin wur ma bum moy je jin wur tap no nga je ka media ka longu ka tana kor bay le longu woj ba le longu man ro do man bro moy ka tunur lia me chop bana je man ngan ma je nga nga je chang yang ne na wunoro ba ngalet ka mje yang ne wud janga ba ngalet ka mje chang ne ramba wen ramo nge yes nge nya do no tan ngana tier an mo ye wund boy moy ka dabbalu ke gwarte kon bor ka yi gwar ka ci ka waj moy chul ken dabbalu ka jen tier ma kela ko min ladde chuba ka ye la chuba no rey roli kun kon de kon ya ka rundial jang che laro tel nor mi ko mar wat anyam mana te ko ne te ka ni United States so we no kan dia na chat ba ko ne la je kor dok angam de la je kor ngante de yana go mi yan jang nore go kor angam goro bi to kor na sha ka kor ma yana bisu kor ma yana bisu ma sha bilutin ke sha bilutin ma chana bisu gad gan kon ba ka je ba gad kon ba ka je
men bala ri na ngo yen wore jin mi churum karan ka sha jo wana ka fundraising dolla yow ko tang nas ka yen dolla yow te ga te gor ka ma chamke wuni kon cham ka joye kan a cham ka joye kan ma cha jo chana yow dolla yow ko jin ci tere kor bala lungu neti kon diale amoy ka gor ya ka moy ka gor ka kuidan ko ba norina mu ko to bi wana bi ka la wana 64 tribe nan tel me ngai ken min ku jang la ko rega je noir ne wo ye noir a gore ka dababe ka no je Uganda jamane te ka dunda kwana dundan choice te ka tang na lat kan ge ya wo te ka kor mai ka ne te ka mai ka jogo ya no ka election noru ya wonna na ka shieni kien ku ya kala dafing a chan ko batira ma bi ran na kwan yang te ka nor mo goro bi ku ba kwan ba ko kwan nga jang dang wan gor ko bi la president ka nong ye nong ni yang ka la chang jo jang dang wan ba ko ba ter ken de ter na kom ka liya yi liu ka nori jang ti tin dang wan ti ka kan gor ko ba ko ba nang ken bar dien kwa nyeru dien ajan de gwa no ro ni chang liu ni ba ji lar ngan ka chang liu ba nga lar na chang kel ba wa nyeru ai tenan ne diale aka tagrar ay an lara ko ta loy lara ko jam ta loy lara ko pin ta loy lara ko do ta loy lara ko din ci kon muy ke yekel lara ge ta loy lam ano ye nga kam lak ma dit ma ye kam nga be tafasil ka ba nga jako bo roy to ko wane la na go bo roy ka je la na go bo roy ka rabe ko ngan ma cha la ka jalar yong nga ngana ba kul bo roy ka ye ba kul ba la yente to ano doran me wen han je kondial kay gwa ya moy kay je cer ka titit kana gwan ka rudien chu ya bi de mor gwan ante di jen gwa do bi jang kana nor bi te ko ka kel bar din to ken be ko le jo hay is mang munu shot ken ba cha shot nor kana shot jang cha rab mal nyus ma wina o nyen ka jubena jang ye shot be la nor ba jo is mang munu ka ba na ma jo is mang munu cha bi nyoje ko wi shot wo nyo dong ba te ma bi ro de nyo to oh my goodness. Yes, I love Marial Galwak. I love Wurna Chala Galwak. Ayara Machala Galwak be a good. Tell a Wurna Chala Galwak be juk. Tene. La Gurno Kai mai. Tell a Galwama Koi. Galwama my she a jug and Galwama, you would me adabre lua. A gen wood pine again toot. La Bume. Kalia. Kater Kur. Kadi tiada kanangwa bi again Galwa bi again ya no Galwa bi again tene ano Galwa na dial tiam ka kan dial bi aka jibum ka tet ya ngan check de Galwa mar inshallah Marial Galwa I love him nyan ram ko buma kon lan je kon chana self sagor ko liate sin mon we chako self kor chako jagor ba kon kula ngai wi mon la na ge self chako jagor selva chako jagor kon dialna khalina gul ma derin selfa الناس الدارين سلفر ده الناس القاعدين ياكل الناس الدارين سلفر ده الناس ياو قاعد يدفع القروش ليوغندا عشان يقتلونا خلينا نقول انها ما دارين سلفر كي ينجيب تيم جاهرون بيالانا يتقو كرغني كجلامني كومو جلامنو يان ماج باي بنيو نغا جانغوامي كجلامني تين كي ينجيب تيم تاكريا مديدلون riêng đàn các bậc thìm đi ra long